Icyumweru cyiza mwebwe mwese mwahisemo gukurikira Ibicu TV online, hari n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye n'amakuru yateguwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'Ibicu TV. Nge ugiye kuyabagezaho nk'abandi Ndahiro Valence Papi. Amakuru yacu haraza kuba yibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turakubwira ko banki y'isi yamaganye ibyo guhimba imibare y'ubukene mu Rwanda, naho nyuma yaho uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali twamburiwe ubuzima gatozi, aritwo akarere ka Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge. Kuri ubu abayobozi bagiye kuyobora umujyi wa Kigali bamaze kumenyekana. Abarinzi bibumbiye mu cyo bise BKGL bari mu gitaramo cya Diamond Platinum cya Iwacu Music Festival, baje gufungwa igihe gisaga amasaha 2 bamburwa n'impuzankano y'akazi n'ibindi bikoresho birimo ibyombo, amayekuteri ngo byabafashaga mu guhuza mu kazi kabo. Kuri ubu ngubu aba barinzi bakaba bavuga ko ibyababayeho bo bifata nko gusuzugurwa ndetse no guteshwa agaciro mu kazi ikabo, bakaba basaba ko bakabaye barenganurwa. Reka nongere ngo ikaze wahisemo gukurikira Ibicu TV online, ngiye kukugezaho aya makuru. Ndi Ndahiro Valence Papi. Amakuru yacu reka tuyahere kwavugwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndakubwira ko ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi kwasojwe muri rusange. Polisi ikaba yagaragaje bimwe mu byo yakoze, harimo kubakira imiryango imwe n'imwe, harimo kubaka ibiro by'akagari kari mu murenge wa Mageragere ho mu karere ka Nyarugenge ndetse no mu tundi turere dutandukanye. Ibikorwa bya polisi mu byahariwe ukwezi kwa polisi bikaba byamaze gusozwa n'ibirori byabereye mu bice bitandukanye mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndakubwira ko kuri ubu ngubu umujyi wa Kigali wamaze kubona abayobozi bagiye kuwuyobora. Prida Rubingiswa wahoze ari umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda niwe watorewe kuba umuyobozi mukuru wa Kigali mu matora yabaye kuri uyu wa gatanu kuri wa gatandatu tariki 17 Kanama 2019. Rubingisa nyuma yo gutorwa yavuze ko akazi yatorewe gakomeye ariko gashoboka. Yagize ati, inshingano zo kuyobora umujyi wa Kigali zirakomeye ariko kandi zirashoboka. Turasaba ubufatanye abo dusanze kandi tuzabungabunga ibyo dusanze, tubikomeze mu bijyanye no guteza imbere umujyi wa Kigali n'abawutuye. Umutoni Gatsinzi Nadine niwe watorewe kuba umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ku majwi 66, atsinze Musengimana Gentil wagize amajwi 23. Dr Nsabimana Ernest yatorewe kuba vice mayor w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibikorwa remezo ku majwi 73, atsinze Muhutu Gilbert wagize amajwi 18%. Inteko itora yari igizwe n'abajyanama 91. Dr Nsanzimana aba bayobozi batowe nyuma yuko itegeko rigenga imiterere y'imyanya y'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rihinduwe. Uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali ari two Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro tukamburwa ubuzima gatozi. Amakuru yo mu Rwanda reka tuyacumbikira hangaha. Dukomeze n'amakuru avugwa hakurya y'imbibi z'imipaka y'u Rwanda. Aho mu gihugu cy'Ubufaransa umuseriveri yaje guhura n'uruva gusenya akaraswa urufaya rw'amasaso. Bikaba bivugwa ko ngo yaba yazize gutinda na komande y'umukiriya wari wamutumye harimo umugati wa sandwich. Umuseriveri w'Ipari mu Bufaransa, umurwa mukuru w'iki gihugu, yarashwe n'umukiriya. Amakuru akaba avuga ko yari arakaye kubera komande igizwe n'umugati wa sandwich yari yatumije, nyamara kuyizana hakaza kubamo gutinda. Polisi ivuga ko nyuma y'ibyabaye kuri ubu ngubu hatangiye ipererezwa kugira ngo hamenyekane icyo uyu museriveri yaba yazize. Ariko ku ruhande rw'ababonye ibi ngibi banenga ibyakozwe n'uyu mukiriya kubera yuko uyu museriveri ngo atakagombye kuba yavukijwe ubuzima. Naho Kabul muri Afghanistan igisasu cyabahitanye abasaga 63, abandi batari bake barakomereka.
igisasu cyahitanye abantu 63 mu bukwe bw'i Kabul muri Afghanistan. Hari kuba ibikorwa byo gushyingura bahitanywe n'igisasu cyaturikiye mu bukwe bwabereye i Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan kigahitana basaga 63 naho abagera ku 180 barakomereka ku buryo bukabije. Umutwe wita leta ya Kisilamu wigambye iki gitero umutwe wita leta ya Kisilamu wigambye iki gitero cyabaye ejo kuwa gatandatu nyuma gato ya saa 4:40 z'ijoro ku isaha y'i Kabul mu gace k'uburengerazuba bw'uyu mujyi gatuwe cyane n'abayisilamu b'abashiya. Perezida w'iki gihugu akaba yamaganye abihishe inyuma y'iki gikorwa yise icya kinyamaswa. Amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda aho Bebe Cool yandagaje Bobi Wine ndetse na Chameleone asaba abanya-Uganda kutazitabira amatora ngo bate umwanya wabo batora bano bahanzi ngo kubera yuko nta bushobozi bafite bwo kuba bayobora iki gihugu. Umuhanzi Moise Sari uzwi ku izina rya Bebe Cool yavuze ko nta bushobozi bwo kuyobora Uganda Bobi Wine afite kubera ko akiri muto cyane, ndetse hasaba abanya-Uganda kutazata umwanya wabo bamutora. Ubwo yari mu kiganiro cy'uwitwa Patrick Savido kizwi nka Just Comedy, Bebe Cool yatangaje ko hakiri kare ko Bobi Wine ayobora igihugu nka Uganda, ndetse abantu bakwiye kureka gutakaza umwanya bamuha amajwi yabo. Bebe Cool niwe muhanzi wenyine muri Uganda Perezida Museveni akurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze, ndetse bivugwa ko bafitanye umubano udasanzwe, ariyo mpamvu yatangiye kumusingiza mbere y'uko amatora. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bahunze bahamagariwe kugaruka mu gihugu kugira ngo bazagire uruhare mu matora ya perezida ateganyijwe mu mwaka wa 2020. Guverinoma y'u Burundi yahamagariye abatavuga rumwe na leta bahunze kugaruka mu gihugu bakagira uruhare mu matora rusange azaba mu mwaka utaha w'2020. Uyu mwanzuro wafashwe na guverinoma ya Perezida Pierre Nkurunziza n'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi hagamijwe gushaka ituze mu gihe hitegurwa amatora arimo aya perezida mu mwaka utaha wa 2020. Leta ya Nkurunziza yagiye ishinjwa kutihanganira abatavuga rumwe nayo, igashinjwa kubaheza no kubagirira nabi. Vice Perezida w'u Burundi Gaston Sindimwo wabwiye ikinyamakuru The East African ko amashyaka atavuga rumwe na leta ari hanze ahawe ikaze mu matora ataha ya 2020. Amakuru yacu tuyakomereze mu y'imyidagaduro aho abarinzi 8 bibumbiye mu cyo bise BKGL bari barinze umuhanzi Diamond Platinum ndetse n'abandi bahanzi bari bahuriye hamwe mu gitaramo cyari kibereye i Kigali. Kuri ubu ngubu barimo kwinubira ko baraye bambuwe ibikoresho byabo birimo ibyombo, amayekuteri ndetse n'impuzankano bari bambaye y'akazi. Bamwe bagasohorwa aho iki gitaramo cyaberaga bagahita banataha. Umwe mu bavuganye n'Ibicu TV ku murongo wa telefone yavuze ko bafunzwe igihe gisaga amasaha 2 ndetse bikaba byananditswe mu bitangazamakuru bitandukanye. Aganira n'Ibicu TV yashimangiwe ko ibyo bakorewe ku ruhande rwabo babifashe nko gusuzugurwa, ndetse basaba ko bakagombye kugira imikoranire inoze n'inzego z'umutekano ngo kubera yuko iri tsinda ryagiyeho mu rwego rwo kwihangira akazi, ngo nyuma yuko bakorewe ibi ngibi bakaba bafite ikikango cy'uko badashobora kuzongera kugira kandi kazi. Uri umwe mu bashinzwe umutekano w'abahanzi cyangwa se kubareberera ibizwi ku izina ry'ababonsa. Ku gitaramo cyaraye kibereye i Kigali cya Diamond, abasekirite mwafashwe n'inzego za polisi mugenda mukurwamo imyenda mwari mufite ya uniforme, mwamburwa n'ibyombo n'amayekuteri mwifashishaga. Ibi bintu mwabyakiriye mute? Ni ibintu byatubabaje cyane. Nagasuzuguro nyine mwadusuzuguye, urabona nyine tuba twagerageje kwambara nk'abaprofesiyoneri. Imana urabona nko muri za Uganda urabibona ko baba bambaye ahandi nyine mu bihugu muri za nabarwona ibintu natwe twagiye mu Rwanda ni ibintu bisanzwe biriho ababonsa abaprofesiyoneri no gutyo baba bambaye, ariko twe twabikoze tubona bigize intambara. Urabizi nyine bya bintu
byo mu Rwanda ariko nabirenze nta kibazo nyine ariko twasuzuguye kabisa. Mu busanzwe iyi mpuzankano cyangwa iyi uniforme n'ibyombo mwari mufite uburenganzira bwo gukoresha ibyombo ko hari itegeko risaba ko bikoreshwa mu buryo buzwi yaba mu nzego za leta bidapfa gukoreshwa gutyo gusa mwari mwarabikorewe amahugurwa inzego bwite za leta zibizi? none se BKG ubundi twebwe dufite ishyirahamwe yitwa BKG ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu waje gutyo gusa ngo arambaye ngo ni umubonsa dufite ishyirahamwe kandi remewe muri leta. BKG barayizi n'ishinzwe security y'ibintu by'ibitaramo n'iki byose turi registered muri RDB twe turishyura imisoro ibintu byose ngo rero ibikoresho bidufasha tuvuge n'urugero nawe ikintu kigufasha niyo mikorofone yawe no kuzajya kuri toruta uyifite kandi aricyo nyine kigufasha mu kazi kawe natwe rero natwe nzajya kuba bodyguard nambaye n'itiriningi cyangwa ikabutura nambara nyine ibintu by'aba bodyguard kandi twebwe ishyirahamwe ryacu birazwi BKG barayizi muri leta. urumva rero n'ibira byombo biradufasha mu kazi ko tuba tuvugana uko umutekano umeze hirya no hino abantu bose ibikoresho byacu byo mu kazi nta nubwo ari nyine n'ibikoresho biba bigomba kuba bihari n'ubundi. Murasaba iki noneho nyuma y'ibyabaye? twebwe ikintu dusaba turasaba leta ngo itureberere kabisa baturenganye kuko twarenganye twose ntabwo tuzi ikintu twazize twasebejwe kandi twataye agaciro badutesheje agaciro bigaragaza nkaho turi abantu nyine badafite agaciro batanazwi batagize rero niba twubahe basi niba ngombwa banadusabe n'imbabazi badusubize iniforume zacu bajyanye banakora ritwikira ivuga ko baturenganyije kabisa. Nyuma yo kujya kwamburwa iyi mpuzankano n'ibyombo ngo banababujije kwinjira mu gitaramo nk'uko mwari mukirimo byaba ari byo bimeze bite? hari bamwe muri twe batasubiyemo ariko hari n'abakomeje bakagumamo bari barimo imbere kuri stage. Murakoze ubu akazi kanyu ntibigahungabanyije hari abandi bashobora kuzabizera kubaha akazi ntibigiye kwica isura y'akazi kanyu? Barabizi ariko n'undi ntabwo ari byo tugira ntabwo byakurikira akazi wenda bitwica izina ryacu hari ukuntu biripiyemo ukuntu bitugabanyirije agaciro ariko ntabwo bivuze ngo batwice ntabwo akazi gahita gahagarara kacu ngo ni biriya nyine bitewe n'uko n'ubundi birazwi ko no mu gihugu nabo banadukenera nta nubwo turakenewe kabisa kandi nyine uretse ko badupiye wenda n'umuntu noza nk'abantu bateganyaga kuduha akazi ushobora kuba bari abantu uko twabonye leta isa nkaho itabizeramo ukuntu n'iki ariko byanga bikunze n'ubundi barabizi n'ubundi ni mwihangane nta kundi. Sawa icyumweru cyiza. Turabwira ko kandi mu iki gitaramo cyari kitabiriwe n'abahanzi batandukanye barimo uyu muhanzi ukunzwe cyane muri iyi minsi ya none bitewe n'indirimbo zirimo nka Kanyaga n'izindi zitandukanye yaje kubyinisha abakobwa b'Abanyarwanda akamara igihe kingana n'amasaha 2 ku rubyiniro ibyatangaje abari bitabiriye iki gitaramo dore ko yanakanyuzagamo akabyina ubundi akaza no kwikura imyambaro yari yambaye. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu batari bake b'ingeri zose harimo abakuze urubyiruko ndetse n'abakiri batoya. Muri aya makuru reka tukubwire ko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu nyuma yaho umutoza ayisezereye amakuru arimo gucicikana ko abasaga 50 bose bamaze kugezamo amabarwa asaba ko bakagombye guhatanira kujya gutoza iyi kipe. Gusa ntago hari hamenyekana urutonde nyirizina rw'abamaze gusaba kujya gutoza iyi kipe kuri ubu ikunzwe cyane n'abatari bake. Mu makuru y'imikino reka tuyasoreze ku ikipe ya APR yarayinyagiye itababariye ikipe ya Muzinga akaba ari imikino irimo guhuza amakipe ya gisirikare irimo kubera mu gihugu cya Tanzania. Ikipe ya APR yanyagiye Muzinga itayibabariye ibitego 3 ku busa. Bikamba shimwe mwebwe mwese twabanye ku Bicu TV ho utari wakora subscribe hakani ko kanya ko kugira ngo uyikande uzajye ubasha kugerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye tuba twaguteguriye. Nshimira n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bamfashije kuyategura kugira ngo aze kubageraho 5 kuri 5 ariko kuba tutatangiranye izi ni zimwe mu ngingo amakuru yacu yibanzeho.
twakubwiye ko polisi yashoje ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi banamurika ibyakozwe muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi. Twakubwiye ko kandi kuri ubu mu gihugu cy'Ubufaransa umuseriveri yaje kuva kuri iyi serurema nyuma yo gutina na komande y'umugati wa sandwich yari yasabwe n'umukiriya. Naho muri Afghanistan abasaga 63 bahasize ubuzima mu bukwe, abandi batari bake barakomereka ku buryo bukomeye cyane bitewe n'igitero cy'abiyahuzi babamishijemo ibisasu. Ikambashimire mwebwe mwese twabanye, Uwiteka barinde. Ngiye wakugeragaho aya makuru, nitwa Ndahiro Valence Papi, mukomeze kugubwa neza.